Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Aseke sibheke nje isibonelo esizozama ngaso ukuthi lesi sibonelo sesikhombise ukuthi mathathu amaphoyinti lapho khona singakhuluma ngokuthi ni sibize indingiliza yethu ngamagama athize. Asithi ngizama ukudweba i-triangle yami la ncise ya A B C ncise ya A B C. Uma sengidwebile i-triangle yami ya ABC, ngibheka zonke indawo yami, ngibheka u-AC wami, ngibheka u-BA wami, ngibheka u-BC wami, ngiyabona ukuthi okay kuhleke. Uyabona ukuthi u-AB no-BC khona mhlawumbe esingathi imigqa enjani naluphawu ngilufaka. Ngingabamba ngalaphaya, ngizama nangale. Ngizama ukwenza njani? Ukwandisa umdwebo wami lona ngifakeni amanye ama-triangle phakathi kuyo le triangle. Uma sekunjalo sengifakile ama-triangle phakathi kuwo lama-triangle, ngiyabona ukuthi kuba khona ke imigqa eperpendicular. Sengifake nangapha impawu. Ngifake impawu zemigqa eperpendicular, ngifinde futhi ngifake lapha phakathi nendawo lapho khona imigqa yethu ihlangana khona, lapho ke esibiza nge-intersection ngizobiza ngo-O. Lapho ke ka-O ngizothi ke yikho khona lapho sengathi i-circumcenter. I-circumcenter yethu ke lapho ke kuphakathi nendawo ke wendingiliza yethu le. Uma kuthi lo mdwebo wethu sowudwebela phakathi sesukhiphele indingilizi ezozungeza umdwebo wethu, singabe sesithi ke lapho i-circumcenter yethu iya elaphaya ku-O noma esoyibiza ngo-O. Uyabona ukuthi ngiloke ngifaka imigqa la phakathi ekhombisa khona ukuthini? Ekhombisa ukuthi maningi amanye ama-triangle aphumayo. Asithi sisenzela ukuthi sikujwayeleke manje, sibheke ukuthi ikuphi ukulingana nobani. Siyabona ukuthi u-OA uyalingana no-OC, uyalingana no-OB. Amanye amahlombe akha i-triangle ayanelana noma ayalingana. Asiqhubeke. Sithi ngizofuna ukubiza ngani? Asithi ngine sibonele isincanyana nje sendingiliza yami engidwebele lapha phezulu ekhoneni. Uma ngidwebele kanjalo indingiliza yami usi wami lo wehlayo lapha ngezansi, ngithi kuyibamba la. Asiqhubeke, ihamba kahle, yakubheda kakhulu. Ngithi ngibambani indingiliza yami lezungeze umdwebo wethu lo. Uyalibona ukuthi iqiniso liyaphuma nangempela ukuthi lapho khona sifake khona u-O, ikhona impela lapho singathi khona yini? Iyo i-circumcenter yethu. Uyiqiniso ngempela ikhona phakathi nendawo kwendingiliza yethu. Asibheke ukuthi ama-point amathathu azokhipha le triangle yethu singakuthola bloko. Awatholakali kumugqa owodwa engizama ukusho lapha ukuthi engizama ukubhala lapha ukuthi amathathu amaphoyinti awekho kumugqa owodwa wale triangle yethu siyikhiphile la. Okusho ukuthi nje bangibhala lapha khona lapha kumdwebo wethu kuzoba khona yini? Kuzoba khona i-circumcenter yethu ne-circumradius yethu kanjalo ehlukile, noma ngizothi enjani, ehamba iyodwa. Ilokhu engizama ukuchaza ke lana ngaphansi. Sifuna amaphoyinti amathathu umdwebo wethu.
asibone ukuthi athi ukuthi ngidwebe ngapha asithi nginomuqa noma nginepoint elisuka la ilanga le awuthi ngithi uzuhlanganisa kahle ngomuqo ngumbala omunye ngithi ngine triangle yami ngala engithe ngidwebe eminye imidwebo yangikhiphela amanye ama triangle ami okanye ngidwebe ngendlela ye-3D ukuze sibone ingaphansi layo ngithi ngine indingiliza yami sengenza nje isibonelo nje esincanyana esizokwazi ukuthi sisheshe siqede ngaso uyabona ukuthi umdwebo wami unesithunzi kanjalo nanendingiliza yathi sesidwebela inani inanesithunzi okusho ukuthi kungenzeka ukuthi imigqa yethu noma lapho sinamagama ethi amathathu esifuna ukuthi siwafakele lapho kundingiliza yethu angaba sendaweni zazo ezahlukene noma ezingenakuthintana asithi ukudlulela ngithi bese sibonile sithi nginendingiliza ngapha ngivalele ngibe sengithi ichashaza noma nakho la iphakathi nendawo khona uma ngisho njalo ke ngithi nginechashaza futhi nala nginyuke nangapha ngibe ngikhombisa ukuthi uyabona ukuthi kungenzeka ukuthi siphunyelwe i-triangle endaweni engekho nalapho kuphakathi nendawo khona uyiphakathi nendawo khona kwesibalo sakho uyakubona okungenzeka siphinde siphume nenye i-triangle uyakubona ukuthi into engenzeka leyo mhlawumbe i-radius ama-radius ethu lawo ngizama ukufaka lapha ngabo R engibambise ngokuthi ama-radius abe maningi vele ama-radius phakathi kwindingiliza singawathola nje abe maningi into ejwayelekile leyo kodwa sengisholo ukuthi uyabona ukuthi i-triangle yona ingabe isiphume kwenye indawo engabambile khona lapha kwindingiliza yethu kodwa uma sesidwebe indingiliza siyabona ukuthi nali phakathi nendawo la indingiliza siyakwazi nanokuthi kuwo lo mdwebo wethu noma kuyo le triangle ithi encanyana sikhiphe uyayibona i-right angle soyibamba nje lapha nendawo indingiliza ethi ngu-O sizothi nje u-O sithi i-triangle lethi u-ABC uma ku-ABC sizonyuka sino ABC ngabe senze njani nxese asithi udweba ongconywana ya sibe ukufaka kwethu lemiqa khombisa ukuthi kungase kwenzeke kube khona ithuba lokube kona ini oku-perpendicular khona sangakufaka futhi noma umuqa sangawucacisa khona la phakathi kumdwebo wethu mhlawumbe lo sithi uma ukuthi kuba khona la imigqa yethu lesifakile kule triangle lethu phakathi kwindingiliza kube khona intersectayo noma kube khona la ahlangana khona haya akunjalo uma sithi siyaqhubekeza lona siyabona ukuthi kube khona la sithola khona e-right angle enye noma eminye imigqa yethu enjani eperpendicular okusikhombisayo noma okufuna ukusikhumbuza ukuthi uyabona ukuthi phakathi kuwo umdwebo awupheli nje nya miningi eminye imidwebo uphinde uyithole ngaphakathi komdwebo owodwa uyayibona le ngifuna ukubhalana ngishitshela bangase ngifaka umugqa wethu la uyabona ukuthi sangalithola lelinye ithuba lokuthi kube njani kuvuleke ini
enye i-triangle nenye futhi ngala engakukhiphela khona ukuthi nangempela namanje u-O la sibambe khona kusayikhona lapho kukhona noma kuyiphakathi nendawo khona le ndingiliza le yethu esisebenza ngayo.